Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana benkosi. Izoke ngikhulume inkulumo noma intshumayelo eyashunyelwa umkhulu ilanga emzini wasePhakameni. Nami ngangingekho kodwa ngiyayigcina ngizwa emakhasetini. Ukhulu benhliziyo uthi umkhulu welizwe ngakhona inkosi ugama layo nguNebukadnezar izweni laseBhabhele owayene inhliziyo elikhuni engafuna ukuzwa lutho nje ukuthi khona lethu uNkulunkulu wayazi ukuthi uyena uNkulunkulu ngoba phela uyinkosi uNkulunkulu owayekhonza izithombe wayesefisa ukuthi isizwe sakhe sonke sikhonze izithombe kanti lapho eBhabhele kwakukhona insizwe ezintathu uShadrach, uMeshaki noAbednego ababekhonza uNkulunkulu ophilayo. Okusho ukuthi babe ake abantu kulezo zithombe zakhe ayizenza baye ukuguqa khona lapho beyocela abacelayo. Wayithi yena mayibatshela ukuthi yena uNkulunkulu waseBhabhele lo kuyena uNkulunkulu obanika zonke into abayifisayo nabayicelayo. Babeyaka abantu abanye babaza kuyena uNkulunkulu lo kodwa ngokusaba ngoba wayinonya ibulala. Uma ufuna ukuphila ke uhambe nabantu abambe bemnyameni. Babeya kodwa bazi ukuthi uNkulunkulu akuyena lo. Kwazoba khona izizwe ezintathu ke lezi. Ezazingayi esebabizile ke abantu ukuthi abeze bezokhuthama kuleso sithomba esakhile ayesibiza ngoNkulunkulu wakhe efisa ukuthi isizwe sakhe sonke sikhonzele uNkulunkulu. Kwakhala icilo ngoba abantu beya khona ke bayoguqa ke bakhala abanye bayisike kuvuza igazi becela okuhle ongabaphelisa ongabaphumelelisa kuzo zonke into abayifisayo. Sithule nesithombe sibabuka ngoba phela uNebukadnezar thunywa inhliziyo yakhe elikhuni ukuthi abantu abazise abakhiphe uNkulunkulu abafake kulento yakhe. Kwasegcina sekukhona ingcelewana ngazi noma uzothi noma izimbamgodi noma ingcelewana zakhona konkosi ezaseziya ke inkosi zathi inkosi kunamadoda amathathu la uthi njalo mawubize ukuthi abantu abaye ukuyokhothama lapha uNkulunkulu lo wakho uthi asimkhonze abayi bathi singamane sife
thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo, hayi into ebaziwe. Owabe sekhipha umyalelo-ke uNebukadnezar lo, wathi alandwe la madoda, bahamba-ke idlakela ezazikhona khona abangeke abantu abanganganani. Amadoda akudala ayengeke amadoda amafishane kanje, kwakhona amadoda ayidlakela. Uyababona labafana laba abafeyila njalo esikoleni ka-first year, uthi uma ungaya esikoleni uthi umisa athumele bonke abayokulanda, wakwabantu abacishe bafane nalabo. Base behamba-ke bewalanda-ke lababhemu, beyolanda Shadrach noMeshach no-Abednego. Mase befika uthi uNebukadnezar, nenziwa yini na ngikhipha umyalelo ungawulaleli? Ngakho-ke isitezo senu ngizonijezisa, ngizonifaka esithandweni somlilo, nishe niphele iphendaba yini. Base bethi labantu noma singasha siphela, kodwa izwe lobe lazi ukuthi nasikhonza uNkulunkulu ophilayo. Asinakuyikhonza iy'thombe. Base befika-ke belethwa-ke la, wasubaswa-ke lo mlilo lo, waba mkhulu lo mlilo. Wathi maye ubasa lo uzowuphinda sikhombisa njengoba umkhulu umunye, uzowuphinda awuphinda phinde kasikhombisa igama lawo masuphinda kasikhombisa ukuthi uyisithando somlilo. Into uma usondela usekude ukuhangula. Wase baphusha-ke ngamasosha-ke lawa ayewalandile, abaphusha abahamba nabo bafaka phakathi emlilweni. Kuthiwa laba babehamba nabo bebaphusha bahanguka baze bashiswa ilanga lebahangula, basha baphela. Kodwa lapha bobathathu abazange basha, bangena esithandweni somlilo. Bathe sebephakathi-ke esithandweni somlilo, yasisho-ke yasha inkonzo yabo noNkulunkulu wabo abamkhonzayo. Ngoba wathi mayesebhekisisa uNebukadnezar lo phakathi esithandweni somlilo, uthi hayibo, base bebangathi bane manje laba bantu, ngoba mina bengifake abantu abathathu esithandweni somlilo. Ngathi kanti lo wesine kwase kuyilo uNkulunkulu wabo abamkhonzayo ophilayo. Laba ebathumela ukuthi abafake laba esithandweni somlilo bahangulwa yilanga abo basha baze baphela. Uthebona uNebukadnezar ukuthi hayi abashi laba bantu. Khulibethiziyo ngabe ukhetha inkosi ukuthi ikhona inkosi engaphezulu kwakhe. Kodwa ukhulibethiziyo bomvumelanga lapho. Wabe sebakhipha-ke ngoba phela wayesebonda basha. Noma sebakhiphile-ke kodwa kazange athande ukuthi alandele ukuthi lo uNkulunkulu abamkhonzayo imuphi. Wayelokhu eqhubekile nje ethi uyena uNkulunkulu. Ngoba phela ingulube ngekuyisuso odakeni, udaka yindla ingulube, noba lungekho iyalakha lube khona. Wahamba isikhathi sebephumile esithandweni somlilo, ngoba phela ukukholwa lokhu
Mengakavuma inhliziyo ngeke kube yikholo. Noma ilikhulu inhliziyo ngeke kube yikholo. Ungathandaza manje unqaphe khona manje ngoba inhliziyo yakho ilikhulu. Kusho ukuthi mawuthandaza manje unqapha manje lo umthandazo uNkulunkulu awamukile. Ngoba lokho lesikona kuvela kude. Wahamba isikhathi esedlulile ku Shedrack. Wahamba wakwazi ukufika inkosi uJesu. Na uJesu abamthandanga ngoba wayeyiNazaretha. Inkosi yeSabatha. Kulelo lizwe ayikulona. KwaJuda. Akafuneki umuntu ozalwa endlini engathi ikhathele. Ngoba uJesu wasuwazalwa umbazi wamaplangwe. Wangazalwa kule mizi le yabathelisi icebi, wazalwa emzini onganakekile. Wasekhula ke lo Jesu lo eNazaretha. Uthe sekhulile waseqala ukwenza izinto lezi zokuNazaretha esindisa abantu. Wasethatha wathola abafundi, wahamba nabafundi bakhe esekhulile. Bembona enzima nganemangaliso njengoba ke niyibona zenzeka la esontweni. Abafundi bakhe babembona enzima nganemangaliso. Kuthe ngelinye ilanga wase besho khona kwakuthiwa wayemkhulu wena kwakuthiwa uPetro. Kwasekusondela isikhathi ke sokuthi manje seyamzingela kuJesu washo uPetro ukuthi hayi mina Jesu ngiyofa la ufa khona. Mina Jesu ngiyofa la ufa khona kusho uPetro. Ngokungabathemba abantu ohamba nabo ukuthi bonke bathi wena uyinkosi. Ungahamba nabantu abanye bathi inkosi abanye bathi cha kuyena. Nami ngiyahamba nabantu. Kodwa ngiyakwazi ukuthi khona bathi angiyena. Kodwa bayibona imangaliso zenzeka phambi kwabo. Kodwa bafuna ukukholwa. Ngesinye isikhathi wasesho uJesu la. Njengoba ngisho nje. Wathi phakathi wena ukukhona ozongidayisa. Ozongikhaphela ezitheni. Esho uJudas. Bafika bonke bathi hayi ayikho leyo nto. Wathi uzobonakala ukuthi hayi nami kanye epetini mase siyoma isidlo. Usekhulumile no Petro lo wena Petro. Uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali. Uthi uPetro ngeke ngiphike Jesu. Uyinkosi yami umsindisi kumina. Uthi uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali kusho uJesu etshela uPetro. Nalo lo munye uJudas Iscariot. Uthi wena uzongikhaphela. Kodwa akekho wavuma ukuthi uzomkhaphela. Waseke emkhaphela ngempela ke uJudas Iscariot lo. Somdayisa leyo mali esingayazi kodwa sesamarandi manje. Kuthi kwakuyimalini. Udenari abathathu kuthi udenari abathathu wasemdayisa.
mase babefana ke laba bantu babehamba begqoke izingubo zabo ney'ntshebe zabo njengoba namaNazaretha nje emahle efana nje ngiy'ntshebe zawo. Sebeyabuza ke laba sebemthengile uJesu ukuthi ukuze sitshengiswe yena bese bulawa. Phele lo mNazaretha. Uthi siyombona ngani? Seyabatshela uJudas Iscariot ukuthi cha ngizomanga ngizolento ukumanga umhaga nithi ukuhaga nina manje. Wasemhaga ke ngesikhathi sefikile amasosha lawa ezomlanda. Esefikile amasosha lawa ezomlanda eseyobethelwa. Wasemhaga ke lo uJudas. Base bebona ukuthi uyena ke uJesu babemdumela behamba naye. Thekambeni kwakhe kwabo behamba naye. Behambe bembhaqabula le. Base kanti uPetru khona la endleleni. Intombazane ethiwa yayimazi Petru uhamba naye uJesu. Yasisho emasosheni nango umunye uhamba naye. Wathi uPetru ucala intombazane iyangisukela kumazi lo muntu. Ngiqinisile ngimazi ngempela lo muntu. Kanti uJesu wayishilo esesenyameni ephila. Engathintwa umuntu nje. Ukuthi wena Petru ungiphika kathathu ikude lingakhali. Lo likhali ikude usungiphika kathathu. Nami ngiphathe kabuhlungu mayithi umuntu uyofala ufa khona mina. Wasephika kuPetru uthi cha angimazi lo muntu mina uyangisukela nje angiyazi le ndoda. Uthe sephika kwesithathu selikhali kude yasibuya imemori uJesu wayishilo ukuthi wena Petru uyongiphika kathathu ikude lingakhali. Wasebulawa uJesu. Wasecuna uNkulunkulu. Wasebuthatha lo mNazaretha ebisusa la elibe khona kuleso sizathu. Wasebetha la kunina njengoba kuyinina leMaNazaretha namhlanje. Ukusho lokho ngoba ngokusukela noma ngoba ngithanda nina. Khona ngiyanithanda kodwa ngisho ngithanda nina. Ishinto eyaziwa ngisho abelungu baphesheya. Kwafuka abelungu bamakhosazana bevela phesheya bethunyiwe. Bethunywa emzini wasePhamini ukuthi akabe beyobheka ababefundele inkanyezi. Khona inkanyezi eyasuka iyona ke le nkanyezi eyayitshengisa uJesu wasuka phesheya waze weza la kuthina. Le nkanyezi yadweba njalo azazowela ePhakameni yaze awela phesheya kabheka bezayo. Ase bethunywa ke lawa labo sisike baphesheya ukuthi abayobheka ngoba bebefundela indaba yenkanyezi ukuthi abayobheka ukuthi inkanyezi lena ke iwele yipi. Ngoba leyo nkanyezi yayisho ukuthi lapho eyowela khona ila kuzelwe khona umsindisi. Yasiwele ePhakameni le nkanyezi. Uphisi wayo wawela ngaphesheya kabheka bezayo. Ukuthi siyokholwa esikolwe ePhakameni mase sihamba siyobe sesibekwa kwabheka bezayo. Iyona ndawo ecishiwe izulu lethu la emhlabeni. Base bethunywa ke labo sisibafika bayibheka lenkanyezi bayibheka baze bathola la iwele khona ukuthi iwele ePhakameni. Base bengele ePhakameni
bakhuluma nobabamkhulu ukuthi cha besithunyiwe sizobheka ukuthi nokuthi sithole ikwelela ungcwele bonke bomhlaba bowelela ephakameni nani maNazaretha mani iphatha kahle leyo bangcwele basebethola ukuthi ungcwele bowelela kuthi ubabamkhulu siyofa njengoba sesiphilele emuva sesitholile ukuthi uNazaretha nomngcwele uphelele la siyofika sithini masibuyele phesheya sokuthi yini esiyibonile nasinikana bese bethi ubabamkhulu etonsi iduku lakhe bani ukuthi nofeni banelandi iduku lithi nifikile ephakameni base befindile emuva neduku bese kuthi ke lo Nazaretha babukhona ezikhathini zoJesu baphela base bezovuka ephakameni kodwa abathandanga bamhlophe ukuthi lo Nazaretha bube kunina ngoba kwathi ngelilanga entabazwe beyibona iyavuthwa le ndaba kaShembe bebona indaba kaShembe le iyavuthwa entabazwe base bethi abanjenganathi phela thina sincele bani isikhathi esiningi siphathwa belungu bese siba incele bani base laba bamnyama njenganathi bayotshela belungu ukuthi nangu umuntu ehlupha ethi uyindoda naNkulunkulu noma uNkulunkulu esiphuca abantu bethu singamazi lokufundisa athi uyibona ukuthi wakufundelaphi ubabamkhulu afundela ngufundisa kodwa ibona ukufundisa baba ufuna yena wasebizwa ke bizwe lapha eCity Hall yasentabazwe yokhulunywa lolu daba lolu sekhona nabelungu abakhulu bezombuza ngale ndaba ngoba uShembe umuntu ohluphekayo nami ngiyahlupheka nje abantwana baNkulunkulu ngibona ngihleka nje ukuhlupheka kusenhlizweni yami kukhulu ngihlupheka ngilele ngihlupheka ngivuka ngihlupheka noma ngihamba cabanga ngosizi lwenu ngoba niyathandwa kaNazaretha base bembuza ke imibuzo eminingi bethi Shembe lento ezayo yenzelani wabu thatha abantu bamabandla uthi wena uthunywa uNkulunkulu wasethi ubaba mkhulunywa nje owayebatsha ukuthi mina ngithunyiwe ngithunyelwe emazulwini ubale ngizovuselela isabatha ngoba laselihlabalela isabatha emva kaJesu nje lashabalala isabatha libuso selibuso baba mkhulu bathe bonke sebephumela eminyango ke bebona ngathi uShembe lento eyikhulumayo abayizwa babeyazi kodwa belungu lento kaShembe abantu abamnyama babengazi bathi nasifuna into yethu masiphiwe uMbelinqama sikholelwa kwabezizwe uyabona ukuba uShembe wayeyumlungu ngabe isikole sonke simhlophe nje ngabe ngishumayela la
kumhlophe zonke izinkalo la kodwa ngoba ushamba obamnyama asikho into yethu thina sikholwa kakhulu uma kuba umhlophe obheka nje bakusuka ngisho eNigeria lazodlala ngani Nigeria lafika la lazodlala ngani la vusa umuntu esebhokisini wavuka wakhamisa lo muntu nani kubula asifuna okuyithu sifuna okwabezizwe izanini ezizweno
kaNkulunkulu. Babe sethu babamkhulu ke kule lecala babembizele lona eseliphumile ngaphandle ukhona ukamthiwa ukhona lapha eCity Hall wasebabhedela ngawo lo kamtri wathi yabona lo kamtri mawe wawa wabola kuyobe chaza ukuthi uNazaretha abukho uNazaretha buyophela kuyobe chaza futhi ukuthi angithiwe uNkulunkulu kepha lo kamtri umuwe wawa waphendukishe kuyobe chaza ukuthi ngithiwe uNkulunkulu uNazaretha bese ubuye kuphele. Sifikile sawubona lo kamtri owawa namanje sekhona owaphenduka isihlahla babe sebewuthatha kabelungu bawubiyela awubuka yini umibani bawubuyela endaweni erong ngoba lento kabengcono mhlawumbe isekuphakameni noma isebuhleni engagcinile futhi lapho babamkhulu nawe linyizwe ngapha empondweni emthwalo bambiza into efana nawe leyo uthi uthatha abantu babantu cha ubabamkhulu ayihamba yedwa thiwa nento kuzayishiya amasoka zimlandela angimazi mawayemuhle yini noma wayethu ngelihla ngamazi umunye umfundisi waze waphelelwa indlu yesonto wayedlula ngakhona ubabamkhulu wayebele kuphume bonke abantu bamshiye ngesonto ebamshiye pulpit abantu ningangishiyiwe abantu bokuyesu babemshiye pulpit emenje ngami nje isidlula ngaphandle indlu mhlathi kamayekisa bese beyilandela uhamba isikhathi wacasuka lo mfundisi abantu phela babebona into abakaze bayibone yabona into ethozisa ungaphansi komfundisi wakho uthokozele yaya ufana namabutho kaZulu ayithi maye umunye sefile eJojo phansi ethi wena badela usulapho ebefoko phela ukuya phambili kuthena ngelinye ilanga umfundisi sekuzodlula bamkhulu kanti umfundisi usezithu bamkhulu uzodlula wasefaka ingidi ushembe abantu wami nize nimhloniphe nimthande ushembe uyaqalekisa futhi ukubosho ushembe akukhulu mina ngikhulela kukhona amadoda ahlafunayo azame emhlabeni ehlafuna wabese faka ingidikele lo mfundisi waleli bandla wabese edlula ngelila kwamkhulu esebuda wasekubanje manje bangafoma abantu uyaqala zibo bamkhulu awo khona ingidi esangweni eminyango esangweni kodwa bakhona abantu bamemawindini bafuna ukubona lokukhanya wasezulwini
wasetholakala umfundisi manje usecasukile wazobabhalela wakhiyela ngaphakathi wathi wasemqalekisa baba mkhulu wathi uyabona lento ayizayo beke ngibathathe phela abantu bekuzodlula nje abantu bajabulele ukuthi bangonile bathole loba bakuthola kumina wasethi ngiyaqeda ke lokhu njengoba sengivela namhlanje lento lesiyoba isidawa esodlula zonke idawa bezikhona endaweni Kade dula ngelila baba mkhulu wayesebuthi awuphi umfundisi wayengene ibani thiwa hayi lo hayi wangabe khona amathaveni ke kube sasabana ukuthi awuphelele amathaveni ephelela lapho eqathini eseyimbuqu yesikhatha kufanele abantu bayithande into yabo mama uNkulunkulu ebabela thina sabeliwe lento sayabela uNkulunkulu ngapha ke kumthwalume sebembiza futhi baba mkhulu ngoba yabona ngathi le ndoda le izosiqedela abantu endlini zamasonto lakhona futhi wafika wabatshela ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu mangabe lapha kwenu khona uthunywe uNkulunkulu lakunina ngenhlanta kwaba khona umuntu oyisishosha lapho wasethi mangabe lapha kwenu kukhona uthunywe uNkulunkulu asumiselwa umuntu asumahamba bamthandazela ke ngoba benethemba nabo lokuthi noma bengenalo ithemba babe yinika isibindi esingekho ngoba bengakazi bathandazela umuntu asumahamba bamthandazela sahamba isikhathi wazi wagcina sekuyekiwe wabe sesukuma ubhombela emthandazela wasukuma umuntu wahamba indaba yashembe inkulu kakhulu namanje abafela ubhombela ngamathe bamhlumeza ngendlela ezihlukahlukene basafika mina bazocela intetheleyo ngingazike mina ngoba uhlumezanga mina wahlumeza ubaba mkhulu wami ukuthi ngizothi mangithi mina khipha inkomo ngizisho ngakuphi yena uzofika athi le phezulu ngithi mina khipha lokho ukubona ukuthi icala lakho lo belithethelelwe ngakho wakhona eqaleni kwamkhulu bakho noma ababecaba ukuthi bamfele ngamathe ngizothi mina khipha imbuzi kanti icala lakho alinganga imbuzi ngithi khipha inkomo kanti icala lakho linganga imbuzi ngithi umuntu akakhiphe lokho abona yena ukuthi phela akezi la kumina ingxaki ngabi uqala xakeke ahambe lezi zizokwazi ukwenza izinto ushambeka ukho la nyakho khona athi afika lapho kuthiwa hayi hamba kashembe wena mkhulu ukoko wakho waxabana nobaba mkhulu ahamba azafika la ekhaya bese indlala udaba bese ngithi mina cha angikwazi ukunqumela ngoba iphakethe lakho ngilazi wena uyabona mawunikela noma ngathiwa uthenda unikela akushiya umone 1 rand uthi siyawubonga ngokulithi uyafakwa na onako kweshuma unako ephaketheni lakho
ingakho ke nami ngithi umuntu akayenze abona ukuthi ubaba mkhulu la ekhona oyomthethela ngakho konke nqume bese nabo bamkhulu yangisola kanti angifuni ukusoleka njengoba ngiphambi kwenu manazatha ngifuna siluhambe lolu hambo ngoba kukude kwaShembe ngiyafisa ukuthi ngabe besekhona indaba abantu ababebiza ubaba mkhulu bembizela egcaweni ke bebone masekhenani uthi izizwe ezimbeni wezonke kudala ke lento yenu eyakhiwa ilolongelwa nina ize ningayiboni umuntu wayethwele bonke lobuNazaretha umzazela ekwathi kweli kwaceza lapha ayakhe khona ake ngiyintshenge ngami yabona noma sengishiye manje la ngishaye imoto yami nje noma ngithanda yiphi imoto yomunye umuntu lapha ngifike ngime garage elithize ngifaka upetrol bese ngehle emotweni ngiyongena esitolo ngithenge noma ijusana encane ngathi ngibuye emotweni ngabe sekhona abantu abangaphezulu kwa200 bengilindile naye umzazela lo ozala lesizwe sakaShembe ozala lo Nazaretha wayesekhothanyelwa ngoba phela yena wayeyinyanga ke esekhothanyelwa abantu ngoba wayethwele enye into leyithina
kwase kuba khona impimpi ezizompimpa le enkosini ayikhona ngalezo sikhathi uthi sekhona umnumzane okhothanyelwayo lapha okhulekelwayo ozenza wena kwase uNkulunkulu uhlale khona wase ukhuluma nomzazela wathi qoqa manje uhambe uye ezweni elisenhla ecawuthi khona la enhla ngoba sebekhona abakambe bayokumpimpa lapha bathi usuya ukhothanyelwa nawe kanti okhalweni lakho mina ngibeka abaprofiti hamba kwakha ezweni elisenhla waseqoqa lo wayeqoqa wasala okusalayo ngoba sakufica seyifica izinto indengezi lapha ayishisela kuzona impepho wasehamba ke elibangisa kulelizwe kuze gcina sekhona ke nentabazwe okusho ukuthi wayehamba efuduka wasehamba ke umntakazi uKhabuzela eza kulelizwe lisenhla wafike wakha la eScott eScott bathi wafike wakha ngale walindaba angithi ngisho njalo ngoba ephethe ubungcwele ngale ngathini Nebukadnezar nala kuthina yaba khona inhliziyo elikhulu khona useguqelwa ozenza wena khulu benhliziyo kanti ukuqelwa nje akakuqelwa lento le ebukelwa wena ukuqelwa ngoba wayethola uNkulunkulu ngaphakathi emzimbeni wakhe uyabona nje mina ngiyakuqelwa mina akakuthi ngobethanda kunalento ekumina ngenayo yena bese eManazaretha amahle inkosini ngibongele izwi la eScott intaba mhlophe inkosini kaDlamini ngenhlanhla enehlele ukuthi ushembe anikhumbule sasicine manje ukufika la sasicine sekhona umfundisi uSikhakhane sesihambile nacishe nasikhohlwa yabe sesihambile ngibongeleke phela namazwe ney'ndawo ezakhelele lizwe ngoba phela kusenhla enhla yonke ukuthi ngoba ushembe bakhumbulile
ngoba uShembe mayisefikile ezweni lenu kube ngathi kusuke olukhulu noma omkhulu umthwalo benothwele emahlombeni uShembe uyithemba lokuphila kubantu futhi uShembe ukukhanya ngifundele incwadi lapho kanje lo webadwa bankulu sayibhengi sanibhekela le ncwadi ngifuna ukuthi niyifunde ungifundela incwadi uIsaiah 60 verse 1 ya 3 Jabani Alibu Figi Jabani Masithule mfundisi ngifungayifuna ba vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza inkazimulo kaJehova iphumele phezulu kwakho inkazimulo kaJehova iphumele phezulu kwakho ngokuba bheka umnyama buyasibekela umhlaba umnyama uyasibekela umhlaba nesigayigayi kuba abantu kepha uJehova uyaphuma phezulu kwakho nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezulu kwakho izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho ba ngiyabonga baba ayiko nje amakhosi la indaba yaShembe ngokuyazi nami ngikhuluma nje ngiyazi
kodwa ngikhuluma ngibona ikhulumeka uShembe ukhanya uShembe uye yonke nje into ukhanya ukuphila uyithembe ebantwini kuye ukuthi la kuvaleke khona mina ngike ngiqhamuke kwezinye indawo ngihamba noNzimande bese kuqhamuka umuntu athi kumina awu ngiyabonga baba ngabona wena usho into zami seyizokhanya ngoba uShembe ukuthi la kuvaleke khona avule ngoba uShembe ukhiye uvula yonke iminyango indaba enkulu ke manje engijabulisa kakhulu iloko ngifuyile la ngibona abantu abangayigqokile kwemhlophe bethutheleka bengena emihla namalanga hayi ukuthi bangena kancane bangena bengenile okusho ukuthi abantu ke namhlanje sebeyayibona into yabo ngoba phela lokhu kungokwenu kusho ukuthi mhlaba ngosuyayibona indlela kaShembe ngoba ungaba iSulumane kokhetha inkolo yobuSulumane kodwa mina ngoba ngazi ukuthi iSulumane iNdiya elimhlophe elikhanyayo ayike iSulumane elimnyama hala umuntu abemnyama azachobezela udathi uyiqosikolo samaSulumane athi uyiSulumane futhi abantu makukhuluma ngabaSulumane ukhuluma ngabaphathi bemali Wala manje uthi uhamba kancane bese uvula ubonnet uyafaka uqhumana ngocingo la uthi uyiSulumane amaSulumane agibela imoto eziphezulu kakhulu ngoba into akholelwa kuyona imali uNkulunkulu amaSulumane basibuye eqinisweni imali ngoba uyabona makushaya isikhathi sekuthi ayothandazela ukuthi afuna imali asivala isitolo siyoma-ke thina la kaMnyango ngaphandle 2 hours la bebuya khona after 2 hours into esiyijabulayo niye into yakini khona nabo kuNazaretha uyoba yiSulumane uphinde ufundele lapho fundisi T2 2 verse 11 no 12 izizwe
Ngithule ungayifunda mfundisi. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nenkanuko yezwe. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda. Sihambe ngokuqonda. Nangokulunga. Nangokumesaba uNkulunkulu. Kulesi sikhathi samanje. Ngiyabonga baba mfundisi. Ukusho khona ukuthi umhlaba usibonile indlela kaShembe. Njengoba ngicwele lapha-ke eManazareta, nina-ke kakhulu ningayigqokeli kube mhlophe. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu aphumelelise izifiso zenu. Kuba niyatshengisa ukuthi seniyibonile nayo indlela. Ayikho enye indlela ngaphandle kwale. Wayihamba zonke inkonzo. Ufuna ukukholwa kodwa ke ukufica ukukholwa. Ukholwa kula. Uyabona uma ungena endlini yokholwa. Thethe uqala ukuthi ukhumbule izimpahla zakho kuba le ndawo ongena kuyona ingcwele. Usangena nezimpahla ade esontweni usho ukuthi angazi uzophendula ngithini. Bafika belungu basilahlisela esasinakho. Akusho ukuthi ukholwa kwakungekho. Sasinako ukholwa ngoba sasikholelwa kumveli inqangi. Uma ngabe izulu lingasani isomiso sibhilitile kwakiwe enkosini komkhulu. Kwanjiswe izimvu. Bese ngithathwa lezi zimvu ziswa lapha kuyokhulunywa nomveli inqangi ukuthi nazi impahla zifa ukufa yonke into ke manje nabantu bayafa manje. Siyacela uNkulunkulu ukuthi mveli inqangi ukuthi wehlisele imvula. Lani into manje shonile kalishoni nayo leyo mvula. uNkulunkulu akaza silahle. Uyabona nje bathatha uNazaretha wabelisa la. Wayevele sibekile ukuthi khona ingoma ethi sasinquluzisa obala. Sasingenamuntu ozosibheka esibekile kodwa uNkulunkulu ukuthi ngelina ngesikhumbula wasesikhumbula ke wabuyisa uNazaretha wabeka phezulu kwethu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu laba abangayigqokeli mhlophe aphumelelise izifiso zabo. Aneze phindele emakhaya inhliziyo zenu zitheka. Ngiyanibongela manibona uShembeni sesenyameni. Abaningi abamboni inyama bese sinyameni. Bambona sebekolizayo, sebethumela ukuthi hambani nongcela intethelo kaShembe. Angiyiboni indlela. Lapho ukudela uShembe kuyisono. Kuyisono kakhulu kumdelela uvele uyiNazaretha. Into esikhuluma thiwa la ekhaya mawona wazi. Isono sakho sinantethelelo.
Mawungidelela wazi ukuthi uyangidelela. Ungeya. Cha kusemhlabeni la. Sofika isikhathi sokufa. Bese uyahamba uyale phezulu. Akekho umuntu othi mase esontweni asontele kwesigogweni. Khona siyona kodwa akekho osontele kwesigogweni. Sisondela soko kuyezulwini sizobhala amagama ethi incwadi nje yokuphila. Kuyenzeka ke bese uyahamba emhlabeni kaDudelela uShembe. Bese lapha ngoba izulu lakithi. Lapha nofica ubaba omkhulu wami. Ufica umkhulu ilanga, umkhulu wami. Fica inyanga yezulu, umkhulu bese ufica ubaba uThingo. UkaDudelela mina emhlabeni. Bakuphindisele kumina, batambo thumela ingane zakho kungisho ingane yodwa ongayithumela iyocela intethelelo. Bese thumela ingane zakho. Zizocela intethelelo kulo umuntu athi umdelela. Bani ngase behambile emhlabeni. Befa bengali. Kule alisayiti khona amasayiti phela. Kodwa mase uzophuma uphefumulo uthi ukasho athi hambani ngicela intethelelo onyazini. Aba bedelela ubaba ongizalayo uThingo. Ebodla. Khona indoda eyidelela kabi la. Amadoda ayidelela ubaba wayinasiqotho samadoda adelelayo mina awekho amadoda adelelayo. Ubaba emaningi amadoda ayidelela. Wayenganqela umuntu ukuthi manje ethemisiwe esontweni bese buye ezotshotha imbuzi kababa ayocela ngayintethelelo ubaba. Hello teachers labefundisi leli. Baba ngelela uyabuza le ndoda weyikhokhelele lembuzi lezi ocela ngayintethelelo. Uthi umele usuyimbuzi cha baba ayikhokhela uthi awubheke umuntu afika ngichweza bese buye etshotha imbuzi yamanikele ngayo kumina. Ngoba uyisigebengu noma uyisela bayisela noma phansi kwakhololo. Akujike ukuthi manje usungumfundisi uzoyeka utshontsho. Naka ezofugcina sekukhohlwa amaNazaretha. Iloko skepha sonqadi skepha kodwa leni ayitshontshe inkomo zabantu. Cha bangishaye ngala ngakuthina singakhuluma into engayazi umuntu engiyaziyo bahlala befika abantu labezobika ukuthi siyafa yilo. Ngithi noma athi wona lamaNazaretha uhamba nawo baba. Manje ngizamela ukoroba phela igama lami libe lihle. Ningayitshontshe inkomo zabantu. Tuwakhona indoda la eyitshontsha inkomo. Yayumgcotsho. Wathi babebubuza abantu bendawo uthi hayi wesibani. Ziyabe inkomo zabantu uthi hayi izona ezilandela mina. Asenze njengamaNazaretha madoda. Abantu bazobonani manje uma bezobona ukuthini uthi hayi amanye amaNazaretha asephelele induku la esikepini. Alahle lo madoda akekho sewayithola isibhaco kunini. Kahle lo mfana uyazi uyabazi ukuthi wathola isibhaco. Yasibe mhlawumbe ngeyinhliziyo. Ungayithandi into yomuntu. Yenini isibele uNkulunkulu akuphe wona.
Asifanele ukashembe ikhanye ikhazimule asiyipolishe thina. La ekhaya uwangena umuntu aba wheelchair. Ngingamthintanga, ngingakhulumanga naye kodwa umbone bese efike siyabonga inyawo zakhe. Ezobonga ukuthi usefike wathi mayengena la emzini wasebuhleni useyabonga inyawo zakhe. Kule la madoda ake ngiwasho enye yayithi kubaba yona isondi yayishayela iloli la ekhaya yayida isondi yona izosebenza bese ikhomba uMnazaretha lo yayiugaqa nje eqalabeni bayithanda ikhomba ithi hayi overall yokusebenza lo Mnazaretha hayibo ungathi mawususuthu uMnazaretha ingubo yokunqoba le mhla eyakhona uNkulunkulu yakhe wathi ingubo yokunqoba athi lo mpemeni uyasebenza la ekhaya akasonti akwazi ukuthi oyethi lo owayedelela lo muntu athi nakwazi ukuqola indoda noma yipi indoda mayikwayo uzofana uyiguqele noma ubani fanele uyiguqele mawungena emasako nawo uzofana ukhuleke hayi uzuguqa amadoda uthobe kodwa ukuthi sikhulekile ekhaya usho lapho utshengisa ukuthoba ayithi ke le ndoda yona ayikwazi ukuguqela omunye enye indoda sahamba isikhathi kanti wamgcina eyindoda wengaseyona indoda wasenomkhulunkulu phakathi sahamba isikhathi wafika ukugula kwathatha ukufa kwaba ningi waphelezelayo wasebecela kumele uphelezelwe beya kubabamkhulu lo muntu befuka njalo ekuseni ebuhleni indlela sebuhleni yazi kodwa mayise sithele ngale maye kusuka kwa hayi uvuthi kwaseduza kakhulu la ihlala khona wayehamba ebese fika kumkakhe ngephupho indlela empishane kabi ukuthi kakhulu le freeway moswala ukuthi kakhulu hayi ukuthi kakhulu indlela empishane kabi kodwa wayesebuya unkosikazi wakhe ngephupho wathi manje ngebuhleni akubone ebuhleni ngiyaduka ngisabone ebuhleni usayibona indlela kade uyihamba zonke insuku ekseni wemsebenzini nabo mama bakwakhe sebenovalo ke manje le ndoda mayifika kushisa indlu uyabona mawusuhambile emhlabeni iyashisa indlu mawubuya usungasephefumula wakuphefumula thina sukuphefumula owase angikwazi ukuthi ngizothi wasesogwena noma wakuphi usufuna usule isithunzi ukhamba kwakushoqweni wena yakhalinga nithi asisala uyakhala omakoti bathi hayi asakwazi ukulala baba sizobika usibanibani uthi akasakuboni ebuhleni base ngithi mina ngibona awasaboni ebuhleni lethani imbuzi ezomvula amehla akubone ebuhleni basebeza lembuzi banikela ngabantu bacela ukuthi avule amehla akabone ebuhleni wagcina ngalelo langa aphinda kwabuya umunye wafika ethola ngamathophe etshali khipha amafutha akho baba khipha ubusiso zakhe wambusisa wahamba futhi wagcoba wakhotha wagcoba wathoka wavuka
emacupheni inhlalo isitha sakhe sokuqala emhlabeni sibone emhlabeni baba naye sahamba isikhathi wafika ukufa usekhona mina kuba sekhona mina seyafika ingathi akuthi yena wayemfishane lo mbheni alimazi madoda nathula nje alimazi kwakuyindoda emfishane le kodwa ingane zayingasalali ekhaya ngoba wayeqhamuka ewuyena angene endlini maye ungangena endlini bese yaluleka bemude alingane nensika karawundi abe mude alingane nensika karawundi hayi singane endlini zazabuye zeza kumina yathi ngicela inteshelelo khipana imbuzi ngicela inteshelelo ngicela indlela ukuthi umndeni wamukele naye futhi wagcina lo langa sebeyilethile imbuzi bakhuluma lo bakhuluma wagcina lo langa lo wefika ezoluleka la mina ngicabange le ndaba ukuthi manje amadoda aphokayo wemadoda ithambisana inhliziyo umuntu akayilungisele yena inhliziyo yakhe akakho umuntu olungisele ngashumayela la phambili ngithi siyacela uNkulunkulu usigeze inhliziyo sibe mhlawumbe njengemnaza lesigqokile kodwa umuntu onamandla okulungisa inhliziyo umnikazi wenhliziyo yakhe uyabona la ekhaya ngelinye ilanga siyothenga imoto siyolanda imoto esithengwa amanazatha la eBarito laselizwile India ukuthi siyeza ila nengane izishosha Kasama nabo umdluli lapha ongakhona umdluli no shozi sasiphelele nje sinsizwa zebandla phela mina ngabuthwa ngabona wasengoye mina ngabuthwa mina ngihambile imidlalo ngayinsizwa neyisizweni phela lapha ekhaya eParliament bekuyimini umfana ufuna phela ube insizwa ungaqhamuki usomvangeli mina ke ngihambile nginsizwa ngabutho ubuzima bomhlaba ecishe ngibazi uyabona uma uyibhula wena fanele ukwazi ukushela angikhulumi ngebhethi ibhethi belo inkosi ngisize ngentshela ngami mina ngihambile lezizwe kuyadlala abantwana baNkulunkulu phela kuhlewe sengiphetha ke abantwana baNkulunkulu kukhona into engangiphathi kahle singamaNazaretha moya wami ngibabhlungu emoyeni
inasenhlizweni futhi. Mina ngifike la ngiqala ukuzala kwakho umfundisi Sikhakhane. Angithi umfundisi Sikhakhane. Wagula. Ugula wakhe wagula Batho mhlambe babekhuluma omkhulu ilanga. Bathi kwakho umfundisi thina kuleli bandla kusithatha iminyaka. Simaka simfundisa indlela ezohamba ngayo. Into engenza ngibe buhlungu emoyeni into esengiyibona nasemphefumulweni nasenhlizweni. Into esengiyibona sengathi siyenzeka kudlamini. Ukuthi manje mangabe lento yenziwa umuntu wasadelini. Ngesikhathi uDlamini engakabe umfundisi. Futhi ngibongile ngendlela aphathe ngayo inkonzo. Nayo Sakane wayiphatha inkonzo. Mangabe eManazaretha lento ikhoma kunina yenziwa yinina. Kinofike nithini iBhombela. Uyabona uyenzeka ukuthande ukufundisa. Kodwa bona ungakuthandi. Ungabibikho futhi kuwena. Bese lona umuntu omkhombile bese nithi nina animfuni nifuna umfundisi wenu. Umfundisi ngabo wena noma kahlambe na. Ukusho ukuthi manje usukumane nizame nani ukuthi yini uthandazo bafanele uthandazwe. Ufundisi Dlamini abe into eyona eqaleni. Kusibusise ngizwini. Sizowala inkonzo yethu yamanje. Isihlabelelo sama-93 93. Sicela umshumayeli uMpumbo waseMbubuze asole isihlabelelo inkosi Mbusisa.